Endi bir iki so'roq bo'lib tur. Bunda Ramazon oyida qaytish bo'lganlar jannatda degan sol qalay, so'ragan ikkinchi so'rog'imiz qarg'ish qaytaruga bo'ladimi? Ramazon oyida o'lgan odamlar jannati bo'ladimi, primoy degan so'roq. Sebebi Ramazon oyida jannat eshiklari ochilib, to'zoq eshiklari jabılgan vaqt so'l uchun qo'yilib o'tir qo'y. Beynamaz adam Ramazon kuni emas, Mekkaga borib o'lsa da o'gan jannat bermaydi. Beynamaz adam. Kalimasi yo'q adam bora olmaydi. Bu siyafat musulmonlar uchun, namozi bütün odamlar uchun. Allohdan qo'rqqan odamlar uchun aytilgan so'z bular. Endi qarg'ish degan narsa bor. Qarg'ish bu o'ta og'ir narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir-birlarini qarg'amanglar degan. Endi qarg'ishda qaytaratan bir yo'l bor. Ol tinmay qilinатын duo. Tinmay istaydigan duo. Tinmay duo qilish kerak. İnşallah duanız kabul olup ketadigan bo'lsa, ol qarg'ish qaytadi inşallah. Hazır, ana qaz. Endi misol o'niger etinde biz bayağıda beşirge var, işi alatın edik, keyin bari sındıratın edik deb turib aytib bo'lmaydi. Belkim olarga qateliklerin jaylab tushundirib aytib kerak. Mana bizde armiyaga barib kelgan ağalarımız bayağıda aytadi, Xudoy biladi onu armiyada kim bo'lgan. Barasal jet bo'lib ketgan misolda. Şutu bir eşikki avulun balasına aytkan koy, bar ütken bitken. Bişaran bardı, şılabarana urup öldürüp koygan. Bargana ki 2 aydan ölüp kelgen. Süsüca ursa da kaytpagan bişersi ölüp kaytıp geldi. Kelene üylengen jigitlerge de aytatın sözlerimiz болады, ağalarımızın. Katında başından birinci kez ustagın, közünden turguzgun deydi. Bu ösiyet emas bu. Taasa Maubastardın sözü bu. Ol sağan bir ayel kişini жақсылап тәрбиелеп, başından бастап bir-birine mahabatlı olup ömür sürüge şakırı gerek. Ol sen kulun emes ol. Salda. Kastıqtan münazakat lazım. Ya, қазір bizde қатты көп болып отқан нәрсе бар. Намаз оқып отқан адам алдын кезу болмайды. Кезу күнә. Бірақ қазір кейбір ата-аналар бар, өздерінің бала шағасына келеді де жіберіп тұрады. Тәрбиесіз айтып келмейді ғой, тәрбиелеп келмейді ғой. Отырып тыныш отыр, адам алдын еспе демейді ғой. Келіп әкелесі бар да, сол баланы сол тәрбиелемей алып келіп біреудің алдын кессе, сол күнәға әкесі бата ма? Бала білмейді. Çok bakmaydı. Bilmeyi istegisi Allah keşiret. Tepte mesela jas balanın aldı kesip ötü üstünümüz. Endi av. Şu endi ol bilmegendikten koy. Allah subhanahu wa taala bizge öte ülke mümkünçilik bergen. Bir günahını bilmeyi istesek, ol günahını kança istesek de Allah keşirip öğretti. Allah asa kabul yürekşi meyrimli. Bırak bir günahını bilip durup, adi istesek, ol keşirilmeydi. Allah razı olsun sizge. Ama sırağım, bir sırağattan kalsa, kösteyse, жұмысымыз жүрмей жатса, тәуіп емшілерге барамыз, бұл емшілер туралы айтыңыз. Hoş. Negizgi tavib yemşe degenler, tavib degeni negizinde Arap tilinden çıkan tabibun degen sözden çıkan. Bizde vraç degen. Vraç. Terapeut bolsan, xirurg bolsan, on tabib deyilir. Bırak bizde tavib deb turib, ana önke qumalar var go, 40 yaşdan sen taz alqaş bolgan, keyin tushunda birөө qamshi berip ketken. Şetip alıp tamırınızda bana arva, kana, mana, ütesin, bütesin deyten bunlarga baru şirk bu eseptelinedi. Bunlarga baruga bolmaydı. Endi dem salatın adamlar Kur'an men, hadis ben salatın bolsa, palaşbasa, keybireler bar. O mınanday watar dep turib, tamırınızda özü tamır ne ekenini düşünbeydi.
tamırını ustup turup ağzına kelgen otday salat. Onda emes, takvalı adamlarga barıp dem saldırsa bolat. Endi aldın açtırуу деген nerse. Ol sagan bulduzur emes, birinçiden senin aldığında aşatın. Her bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini жақсы bilүү керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin közge kanday dua okusa bolat, tilge kanday dua okusa bolat, jumuştu kalay жүрgүзse bolat dualары бар, солар жаттап алып, өзümüz istese көбүрөөк жақсыраак bolat. Түсінілі ме? Мысалы, үйіңде қария адам болатын болса, соны моншаға апарып жуындырсақ қалай болады? Xoş. Енді аталар болатын болса, соны балдары шомылдыру өте керемет жұмыс. Енді мысалы, бала жуындырмастан немере жуындырса да өте жақсы. Бірақ бір нәрсені сақ болу керек, әуратқа қараудан сақ болу керек. Адамның көзінің әлсіреуі, нұрдың кетіп қалуы, тіптен соқырлыққа шейін баруы әуретке қараудан болады. Яғни әуретін жуу үшін қолғап киіледі, қолғап. Қолғаппен жуылады. Мына мәйітті жуған уақытта қолғаптар киіледі ғой. Сондай-ақ оны тіке алақанмен ұстамайды да, қолғап киіп, жуып, тазалайды. Бұл өте жақсы жұмыс. Сауап жұмыс өте бір. Енді қырыз бермеу керек те енді.